Leleba Kelesia na Immaculate Conception Cathedral imuroko luadekis somaka luadekis kotomadoke na nwegelegela ipajan nepeka ipapir kalwatwan Dr. Charles Collins Morulem kede akio kakonye kech akudia neteburo kokanwa bua kangas na epikipiki kodema kina kisemina ta kech Dr. John Ekure murono wa kojoko kumi neseboro Dr. Morulem kwape murono wa Teso amunotomake atekererato nyarne polonne tiona domune muron tiona itopolo ne muron tiona training muron gangit le meja kaitingon itungalo ipunoi atelkare buoko lailo Katakwi Teso kere erai atwanyarne polonne anu ateker na Teso ateker no Uganda kere akangasha ejasi konye akangasha daranu pere patanai ai tiktik Dr. Morulem ngesabui kangasun ko sabita lo atubore rasa parsha kaisera nuni nepeti de una parsha tomana ngono boniti ne sai numunum ikarukia kaisa unanuare lu Apollo kwa kwa kolong Dr. Irene Chebet na o joint clinic ne da jana kitolo atwan ne security lo atwan kanwa kukuranu tuke. A tear dropped from me. It was so unbearable to hear the sad news. Dr. Morulem was an excellent boy. He's very quick. One special thing I like about him is response to emergency. Responding to emergency was drop. You call him, he's there. And he had the skill. He knew most of the emergencies. So you call him, he swings into action. He was a team player. Erai Dr. Morulem okokia James Samu. Ejana kinan lodi yengunti kotoma Aisiana King. Ka Lois ikotit. Edo lo atwan nesilemera iko kweni wongone kotoma uri na orekech na idwe kanyangon. Eko kweni ekolonit job. Toma aidite uke. Abo itodo achobeu. Abo pera limunebe teraika. Pera berikaro. Epolones pera rauni. Ajengani lejenge tau. Doktor lejenge tau. Konye ero moso mero. Eko kena chobe doko chobe. Ekenava ageuno piwa. Araena wa. Ajala ki Dr. Morulem apuserut na adarai bongesida amurona dekis Dr. Martha Jojo kede ikokechi diope yeni pese Dr. Alfred Anyonga lo Princess Diana Soroti nesabala ebe ademaki atonare Teso muroni lo ya pepeara ratonare pipilino itwanle utei be eroko ngare nke ojanoi igwa kititi atekerekera mu Onye kwa pato anare elomu ipone chepa lopa beito ngesimwan era twanyar ne polonoi moyi nesenuka kinere yake kwano rekechilo amuria kaulo na nani aiperikena kwanike Katakwi ne jana kinesi kotoma kangas kange na bunge sodumo sabitelo atubori abuijeki kemo singa bila neda abune sotwanikina nepenen kotoma pakina jaringi sabonguno usuk ti abune raswam Godfrey Ojore, TV East, Soroti.